Tala Fou o se whapopongo Tala Fou wale radio Samoa I tala mai Ausetalia. E se fulu tolu tau sanga le matua se tamaititi wa winatu le wharamai se tūnanga tingaina, ina wala vea se ta vale na toso tuai se turou, pe amare tolu sa rau mita se tasio mga ala le tu isaute se sifo o sini. Le vaenga paramedics ma leo whainga ruenga le ta vale le wharamai na anga I atu I le vaenga le riputi anei le whalalave le Camden Valley Way I le tai awana le la. Po le te o le afo le iwa na tupu le whalalave ma sa tong fitia le tamaititi ma winatu le wharamai Westmead e tingaina manuanga. Fa mai leo leo ele ia faina la ta vale ma na awina fo I le wharamai mo le whaio siaki masani. Wa matanele so nga leo mo le whaitu lea le mafua anga le whalalave ma ro so ni iai ma le ta vale. Moripti mai le tapunio a walanga I atu lea whaitu e au fiai na Mellon ma Anderson Road a whaatino nga leo. Wa whamawina I le soi ni usawa lese tangata maridi wa toa tolu sfuru ono mai le whaamai whaatasiai ma le toa lua sfuru rua tangata maridi mai Victoria. Whaelua mai a whai numera a loo whaamata upea se solo te te e unio tangata whai ngā ruenga e whaatatau I le awa noe mawaini rapid antigen test e le tutongia. I le mai au se whonutanga whaamawave le Australian Council of Trade Unions I le amatanga o le vaiaso na whaelua ai na whailau tusi o Sally McManus e mana o mire pui puinga mo le saunga le mua tangata whai ngā ruenga mai le Omicron variant. I le teminei o lo wa ia pule o ngā ruenga o tau mawhai e fōsi tangata whai ngā ruenga o wha maoniera a whiere COVID ia wha wau peo na ngā rurue. Whai mai le uni o se matua I leina lanu mū lea. Mai ao na matua I wha a saunga le muina tangata I le teimi o le titero le wha mai. I le ngata mō lātou e wha pefo I tangata o lo lātou ngā rurue whatasi a toa I mara community a toa. O lo wala au le uni na ia mawhai o na maua e tangata whai ngā ruenga rapid antigen test e au noma se totongi. Se I tau wha mai fo I le avenga. Whai mai le tau tupe le tunu Josh Frydenberg o se whainga se tele lea le wha matau a le uni e mai se le teimi o le wha mai. Wha mai a ia o se teimi whainga tā tele le nei ai le ai fo I se tadi e sao ato o toi le nei mata upu. A o lo iei au stadia I se tūlanga mā losi ma sidi atu nei lo isi atunu o le langi. A o sauni ai fo I le toi hae wa onga I le atunu o whairoa le minister wa onga Sarah Mitchell o le a whaatūlanga fo I le whaia rapid antigen test I se tūlanga I le tutongia. O se vaenga le o ana fufuanga saunga le mumo le vaitau o le COVID. E lua sefuru I wafe varu se lau tolu se furu cases fo I New South Wales e le so, ma le lua sefuru wafe se lau varu se furu o tangata wa a fia le COVID le lua sefuru whai tu rata wai mai le stete o Victoria. O Queensland, o whamawina se furu ono tangata mariniu le lua sefuru whai tu rata wai, ma le sefuru li mafe iwa se lau ono sefuru rua o tangata wa a fia le COVID se furu iwa mai lea fo I whai tu o Ausetalia. Ua fola le whainga māloa le stete o Victoria le Code Brown Emergency. O no tūranga pangatia ua iei nei au nanga wharimai le stete mai le whao popopea o le au whai o tangata a fia le COVID-19 furuiba. O le au auri o le aso atai au e amata wha mamadu ai le Code Brown lea, ma ua fuafua e ono o atu le wha I le ono vai aso e wha ngā solo ai, ma e au fia ai ma whale mai wha I tū mālo, whale mai lau tele ia Metropolitan Hospitals fo I whale mai wha I tūlangi. O le Code Brown e wha lauloa pe a whai e mana o mia se fisosoani wha o popo e wha tūranga mō ngase au inatu le whale mai ni tūranga wha mawave, ma e tui nai lewa noi whale mai e tu e wha tūranga nisi o tong fitinga, ma au nanga e leo matua e mana o mia vave le teminei, non-urgent, ma wha tanga i pūlenga e tu e wala wina nisi au whainga ruenga o loo ave livi i e fisosoani ane. O le whaale au ngā ino livi o le awhetu na I lawa I le vao le au whainga ruenga ma le whale mai. Wha mele minister lango le soifua malaloina I lea stete o James Merlino o le teimi mua le nei uwala wai le matanga ruenga I le whao ngā ina o le Code Brown. O tautu wailo nā tunu o Serbia le li taalo Novak Djokovic ina wamae ale tipoti e se nātu ma Australia. Sa whaatari mai e nisi o le tunu o mai lātou e lango le li taalo lo na taunu uatu I le manae wa lele. A wa yei nei nisi li poti a nginga I le vaisa nei, e whaapea e ono yei fo ni whaale tonu e whea ngai ma Djokovic, I le sauni atu tabinsanga te nisi o le French Open, pe a whai a fia tau waai. O mafua le tūlanga ono lewa whaalau loa I la tōlo tu whaatsia le tabinsanga leo le French Open, e ta tau na whai atu I pui o le au ta alo, ma o lo ta ua fo I se whamtalanga se so upu mai mtanga ruenga o ta alonga wharani, o le ale aini exemptions e tu uina mō tangata ta alo, e le whai ani tui pui. O le masino me lea a matai lea ta misanga, ai fōringa e ono tu e whenga I fo I Djokovic, ma se whinonga ina mata upu le pe ona iei Australia nei. Whamari matanga ruenga o ta alonga wharani, e whaingo o fia lava le tū la whono le ta misanga,
fai le tui pui pui, ma malanga mai e taalo pe mata foi. O no winga o le amata i tua le larolangi pe i uina fai loa se tui pui pui o Djokovic, pe tu mau pela na mau. Ia e po le a foi se singa yo inga e ono mawhai, ona whaatino e awa iai le foi ta amirisanga tele, le French Open. Tala mulmule le tala fia se tasi o alo Samoa sa fia fo i le wha mai i se teimi ua tua nai mai uina tau fia i le mauta ngase Liverpool o whairo mai li pote le 7 News i le so o toi te ai tua mai le wha mai le Leo Frank Pritchard. Tolu su valu te usanga le soifua sa ta alo le lakapiriki mo kalapua Canterbury, Penrith, Hull, ma Parramatta, sa liputia mo muatu i Tala Fou tu ranga whaingatā na iaina ua afia le virusi ma wha whaingatā o na manawa. I rungo le social media le vasinei sa ia whaafta iai tangata uma mo le lango ma lo whaanga mo le muriane au whata o turi ai le whanamai ma ua ia tā ua o wha Solomanuia ma la wha wau pēlo na wha Solomanuia mai le whale. O Pritchard sa ta aro fo i mo awa New Zealand wha pe fo i mo le tātua tunu i Samoa. Tala nā le radio Samoa mo le nei fo i awa uli sa isi wha poponga tai au soifua.